Dear Mr. Longley. Oh, mangan kayo lat tananang. Adto'y pa'y tisidaan. Agkakaimas ti sidaan, anak ko. Kaslawan ganas ko. Ni, abay nanang, adda ka di sakit yun. Awan mo't kit day. Kuma, naragsak ti mga no adda kadwata nga apok. Ala ni nanang, apo adagos, katawan pa'y mat-asawa. Ay, puwera ang los. Bakit akon? Kayat ko asakbay amatayak, makitakpay ti apok. Ay nananang, mabayag kayo pa'y amatay. Kan saan dak kumamat nga i-pressure iti day tabanag, Saan mat analak ka? Ay, saan ka nga umubing, los? 38 ti tawan mo. Panunutam kumamat ti agasawan. Adamot na talgad at trabaho. Saan mat analak ka day taabanag, nanang? Manang Sonya, nagpintas mo tanday ta washing machine niyo? Ginatang man ni Los. Tapno saan kami amarikatan ngaglaba. Ang adamot tay si good a washing machine niyo. Ay naperdin day jay, Pilar. Ay na, nagpintas at talaga dahi ta. Nagdakkel a washing machine. Sakat kompleto pa'y. Day tamo ti pagyamanak, Pilar. Igatangan nak ni Los kadagiti makatulong kanyak. Ay, malagip ko gayam, Manang Sonya. Apay no ipaaram mo ni Luz kan ni Ruben. Sino a Ruben? Kay ngay kaaruba mi abaak. Wan amokon. Wan, mabalin mat, Pilar. Nanang, auntie, nangukuti saritaan nyo. Luz. Saritaan mila ang mag. Andakan ka, ano kayat mo? Suggestion ko laang Ay, sa anak ang makibibiyang iti love life mo? Naipag-arabihim, Luz. Kastamat, Ruben. Apay, anyat gagaram. Umay ka kumapasyaran. Ada trabaho kinton madamdama. Pasensya ka na, no madisturbo ka. Home base ngamin ti trabaho manipod nag-pandemic. Kat nairanamat apang rabi iti duty. Pasensya ka na, no nadisturbo ka. Umayak to, no awan trabaho. Uray saan? Anda ka di bagbagam, Los. Ay, awan. O sige, tani, dandanin mangrugi ti trabaho. Sige nga rod, mapanak pa'y. Naibagmanan arabiin. Adda ka di gagaram, Benny. Adaman damagat manak. Nupudnot ti mangmangag ko. Ganya kasinsain. Agar aram samat ni Robin abaak ka ni Los. Ay, kasla saan mat akayat ni Los? Anya? Palpaliiwag. Kat saan mat nga agbayag ni Ruben no umay dito'y balay? Ay, saan ko man nagpilpili ni Los? Ang mga numabakatan abalasang. Iso, mati kanayon ko nga ibagakan kwa na, kasinsay. Baro ni Ruben. Awan sabit. Awan puto na. Anya pa itis anak kayat. Ay, kasaritam man, Benny. Tabarang sikati denggan jay kaanakam. Ay nananang, uncle, saan aga po talim mabasa kun iti kalendaryo kat kumpurmila ditan alalaki ti pilyak. Sa anak mo't adesperada kat. Adda kagayang bitasitag. Wan nanang. Sikat ipampanunutan may kaanakan. Iswa makiasawa kan. Denggan na kami kuma. Pasensya kan, Barok. Ngamawan ni Los, napan ijay ilay. Kasta ka din, Nana. Urayo ko na. Mala, no makauray ka, nasaya at mat. Pasensya kayo na, Nana. Mayak iti alas 3. Awan anyaman na, Ruben. Tasaan ka mo't makapasyar iti rabe. Tadamot duty ti anak ko akas call center agent. Huwan nga rod, Nana. Dahil tapay ti pagbainak iti anak yo. Ngamin, napindas ti trabaho na.
Iding to ta siya ka. May saak lang nga manalon. Saan mo kumaatagibas sita ti trabaho mo? No awan man nalon, awan mat isa ang tayo abagas. Adamat gayang bisita yun, nanang. Bisita, Los. Itay nakapay nga urayan. Naimbag amalam mo, Los. Kunaknusaan ka na sumangpet. No amukla ko mga adda ka. Saan ako kumapay anagaw-awid? Ay, saan akasta anak ko? Saan mo kumamot nga angawon ni Ruben? Okay lang, nana. Sa anak mat nga arsagid. Ni Albert yung mau-awag. Diya ka mo, ngam nalagaan tirik na kankwana. Hello, Albert. Hi, Luz. Thank you for answering my call. I miss to hear your voice again. Why you called again, Albert? Just want to hear your beautiful voice. I have a beautiful voice, but I'm not beautiful physically. No. Don't say that. All is beautiful in unique way. I have given you my picture already. I'm not slim, but with chubby face. For me, you're so beautiful in my eyes. But your feeling might change when you see me personally. I'm fat. I know you will be discouraged. No, my lady. I'm not like that. I'm not. Oh, really? Asino mo da di foreigner na kanayon mo akasarsarita iti silpon ba? Ah, ni Albert Dayjay nanang. Gayam ko from Dubai. Ay, saan ka ko mga agbid do? Ala ni nanang. Friends kami laang mat. Ken may sa half Arabo laang mat tani mother nakit from US. Ay, uray pahay. Sa bali ti kultura na kita a foreigner, kada tayo a Pilipino. May mayat matla ang tipada tayo a Pilipino. Ni Ruben a kalugaran tayo. Amo tayo amin ti kababalin. Kan puon na. Ngam nanang, awan matirik na kankwana. Amirisa man nasaya at los. Nasaysaya at antay tao nga amom. Ngam ti foreigner at di mo pulos ammo ti kinatao na. Anya, ada foreigner na gayem ni Los. Wan kasinsain. Ba nag-adyak kayat? Nay, apay adi mo kayat ti foreigner nga agbalin a manugang. Ay, saan kasinsain? Kayat ko ni Ruben. Tamo tayo ti ugali na. Kan kinatao na. Husto ka. No dagiti daddo madita. Kat kayat da. Ay, saan kanyak? Ay narigat ti basta agtalaklatan. Una, saan nga amin kat napintas ti gasat da iti foreigner? Adamad na kita'y daksang gasat. Ay, wan kasinsain. Isuan ni Ruben ti kayat ko makatuluyan ti anak ko. Ay nananang, Uncle Benny, dengdenggak ti saritaan nyo. Ngamdya mangarod kayat ni Ruben. Iso nga isardeng nyo daytan. Gaputan na bakit anak abalasang? Mangpido taklatan iti tao ajak magustuhan? Ay na, anak. Masursurong matlaang ni Ruben nga ayatan. Nga may nasingput mat abaraw. Ay na, nagimas matoy kapiyo, balasang ko. Day tati kapit, anti, barako. Nagimas at talaga daytoy kapi Ala, agkape kayo lata, anti. Pangururayan nyo kin ni nanang. Napanbiit ije palingke. Wen Ay, wen gayam. Damag ko nga da kano agar-aram kan ka a foreigner. Ala ni anti. Nakadamagan nyo mat nga iti dayta. Basta naamuhak. Ang amom balasang ko. May mayat at talaga ti foreigner. Tapno makapasyar ka iti sa bali a pagilyan. Ay saan akas kan ni Ruben akalugaran tayo? Di ka pa'y makaadayo.
Naimbag pa'y kada kayo, anti. Nakasta ti panunot yo. Ngam ni nanang, di na kayat. Saan apan nakibiyang? Ang sikat ti agpilay, tasi kamot ti masaknan. Ay na, day taman ti kayat ko kada kayo, anti. Uray kanayon kayo nga umay dito'y balay nga agkape kan agmerienda. Tanasaya at dagiti bagbagayo. Kan, da kayo ti makaawat kanya. Nasaya at may kaita arabi. Kayat kamat akasarita, Ruben. Naibaga nga ni nanang mo. A day off mo ita. Ay, ninanang at talaga. Sapay kumaa. Tasaan ka ama umakanyak, napasyaran ka. Day tamat ti kayat ko nga ibagaken ka, Ruben. Anya day ta? Day to'y kumanti maudi apa ng pasyar mo kanya. Ngam, apay. Makadisturbo akadilaunay kan ka? Saan mat? Ngam di, jak kayat amang namnama ka. Nakasagana nga aguray. Jak kayat amasayang ti panawan mo. Agbiro ka langan iti sabaling ayatam. Saan ka din nga agbaliw day tapang ngadang mo? Lading itak, Ruben. Kayat ko tagbalin anapudnukan ka. Iso nga itatanasa papay. Ibagakon ti pudno. Nasakit, Los. Ngam no agbaliw ti panunot mo. Ibagamlaang. Nagchat ni Albert. Umay kano dito'y Pilipinas intun umayabulan. Nay, naragsak kan samot amang basbasa dit a silpon mo. Da kayo magayam nanang. Kunak no napan kayo naturugan. Sa anak pa'y makaturog itinaamuak. Anya day tananang. Ay, binasted mo matgaya mo ni Ruben. Nagipulong kada kayo? Saan mo't kiday? Ni Uncle mo ba na itinangibaga? Tanasabat na kano ni Ruben, anabartag. Ay, kastagayam. Pasensyan Tadyak mo't mabalin apilitan diriknak nanang. Ta sino ti kayat mo? Di purinar akanayon mo akasarita iti silpon mo. Ay, ko nanang. Anya ko lawag man. Iti mabiit. Umay dito'y Pilipinas ni Albert. Anya? Na. Anya day ta package. Asino tinagpawit? Ay, tay puriner agayam ni Los. Unang kal. Kahit nalukatan yawn. Ay, saan pa'y Ay, saan ka intrisadaw? Ha? Ay unay kan kasinsin. Package day tan. Si kansa mo ti magagaran di ta package kasinsen. Ay. Kayat ko Ay, apay adiyo pa'y lalukatan. Ay, Lukatan minto kano intun sumangpet ni Albert, Uncle. Kastagayam. Ay, kayat mo asawan. Umay dito'y Pilipinas dahi di aporinar. Unang kal. Sumangpet iti mabiit ni Albert. Kat di kayagdanag. Adda amin para kada kayo. How's my place, Albert? Oh, it's very nice. Peaceful and a lot of trees. I love it. But our place is very remote. Oh, never mind. The most important thing is I was able to prove that I can visit you any point of the world. I never expected that you will visit me here in the Philippines. I told you so, and I mean it. I want to marry you as soon as possible. What? Why you're so in hurry? We're not getting younger anymore. But don't worry. I'll go back first to my country before I'll come back for our wedding. Okay. If that's your plan, then I agree. For I had proven your faithfulness already. Ay na, nagpintas matan dito'y beach anapanan tayaw.
Ay katuwan Manong Benny. Ay nagasat launay ni Luz. Tadapo riner a boyfriend na. Ay na, Luz. Adda nagsaya atan ti panagbakit mo abalasang. Tanasaya at taw ti masakbayam. Wenanti. Uray siya, nagasatakmet. Makitam na ito'y baro sapatos ko. Kanamin nasuot ko. Regalo na daytoy. Isumat lagayam ang naglawa ti isem mo Manong Benny. Aguray ka. Apay ngay adi ka matagtagare manang sunya. Ay saan ka kadian naragsak? Nagpaisaw. Saan ka kanian naragsak? Nagadumot ti regalo ni Albert ken ka. Ay, agdengdengeg aklaang iti saritaan niya. Ay, manang sunya. Ag-move on kan. Ay, nagasat kit di ni Los. Ay, puno dayta. Nagasat ni Laos. Ken uray da tayo, nairaman. Ay, awan maibagak. Ay, unan. Ala, intay kat manganan. Nakasaganan ti makan. Ay katuna, kaanakan. Before I will go back to my country, I will give you a little amount. Manungay, Albert. Ay na, agagatal na kitit na kulap ka. What did you say, Uncle? Kwa. I said, you're so kind and good. He said, you don't need to give them money. No, it's just a small amount, honey. Oh, Uncle, here's your 10,000 pesos. And 10,000 also for you, Mother. Ay, thank you so much, Albert. Ay, thank you. Ay, kastamat ti manugang. Sana naimot. Thank you also, Albert. Ay, diyak kumakayat nga awat. Ang takababain. Ay, manang, no saan mo akayat? Itin mo kanyakaon. Awan, babain ko kahit. Anya. What did you say? Nothing, Albert. They were just thankful to your gifts. They were so happy. I'm so happy too. If I saw them happy with my little gift for them. Thank you so much, honey. Kalpasan ti 5 bulan, nagsublimanen ni Albert dito'y Pilipinas. Tinungpal na ti Karina kanyak nga ikalay sanak. Kat saan ka nagbidot iti pangadeng ko, Mr. Lonely. Ti panangpilik kan kwanak. Gapo ta tinrato na kas reyna nulabsan ti agsarita. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Luz. Agyaman pagayam Luz, iti daytoy apakasaritaam. Ket kablaawan ka. Tauray makuna udi ti idadateng ni ayat ken ka. Ngem perfect timing amakuna. Ala, sapay la kuma tagtultuloy tiragsakyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan, nga impatulod ti pagayam nagpailinged iti tinagan a Luz, iti Santa Maria, Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman, kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo, iti pagayam nagpailinged itinagan a mabi, asaan nan nga inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Jak ninamnama amaaramid kanyak ti inak ti kastoy. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Mabi, dito'y programa tayo, Dear
Mr. Lonely. Apay anak ka adumanan awara dito balay, ha, Mabi? Saan ka di ak kinunak nga agipak ni ka? Anay ko nanang, tilamaya ko, nagsakit. Anya tinararamid mo, ha? Nagipak ni Akmat. Ngam ni ading ko. Inwara naman ang tinakabaks nga ayam na. Si Kamot Benny, di ka lang maumumang agay ay ayam. Saan ka di nga imbagak? Ano agay ayam ka? Ipaknim, numalpas ka? Ha? Ay, anay ko nanang. Saan bautan ni ading ko, nanang? Siyaklatan di bautan nyo. Tas anak ka nagipakni. Ipakni kong dagitoy, nanang. Sorry, saan to na maulit? Gusto na ading saan ka ngagsangit? Papanak manan agisursur ka dagiti lakok, Mabi. Agdalos ka diti balay. Kan labaam dagiti baduyo ka ni ading mo. Sakton ti mangilaba iti kawas mi ka ni angkel mo. Tasan mo akabailan nga ilaba amin. Nadagsan dagiti kawas mi. Uwan, nanang. Nagluto akon iti sidaan nyo ka ni ading mo. Kinalubak, aday di kusina. Mangan kayon tulatan. Uwan, nanang. Naimbag abigat mo, Neneng. Naimbag abigat yumat, nana. Siyak gayam ni Nanam Tina. Asika, anya tinagan mo? Mabi, nana. Ay, maboring ang ngamin dita balay. Nakita ka nga aglablaba, iso nga imasidagak. Takayat ko ti makisarsarita kan ka. Ay, kasta ka di, nana. Agda magaklaan ko ma. Nanang mo ka di kanayon amang baot kan ka? Uwan, nana. Agkabsat kayo nga rot iti makitkitak nga ubing alalaki. Uwan, nana. Ngam, sa bali ti tatang ko. Kasta ka di? Apay anaranggas ti inam. Iti manong nga aldaw a panagbakasyon ko diti balay ti amigak. Kanayon ko amang bangag ti panagong ungat ti inam. Kanayon na kayo akapkabilan. Jack amo, nana. Ngam, kanayon anapudot ti ulo na. Tunggal agawid anabannog. Ngam ti tatang jikabsat mo, naungat ka di mat? Saan, nana? Ni nanang laang mat tinaungat. Kasta ka di? Amom, nasingpet ka nga ubing, kan nagagot ka pa'y. Ala, ilipas man ti lablabaam. Agsubli akto inton madamdama. To umay kayo ikan iti sidaan nyo kani ading mo. Apay nga ta akasasaon ni nanang ti babae akaroba mi. Hala, amangan no nagipulong ka ni Nana Tina, anakin nisturyakan ko ana. Amangan no nakaarabid akmanan iti basol. Ay na, agnerbyo sa klakat nga rod. Amangan no bautan nakmanan ni nanang. Nanang, apay nga ikarkargayo dagiti kawas ko iti bag. Gapo ta sumurot kan Nanam Atina. Ha? Apay mat? Imbagkan ko na. Tanasaya at tibiyag mo iti sidong na. Awan anak dayjay. Si kanti agbalin nga anak na. Sumurot ka kankwanan, tagawidan iti lugar da itangal daw. Diyak kayat, nanang. Kasano ni ading ko? Asino nga iti mangbantay kankwana? Diyak kayat apanawan ni ading ko. Saan man anatang kanti ulong? Saan amang mangted iti suporta ti amam? Mabain akon ka ni uncle mo, nga iso ti mang suporta kada tayo. Saan ka pa yan anakastrak iti pagadalan ita atawan? Tapirmi mo't arigat tayo. Okay lang, matkanyak, nanang. Okay lang kan ka, ngam saan kanyak. Iso asaan kan nga agkadkad. Ala, agsukat kan, ta sumurot kan kanimanang Tina. Hoston, mami, saan ka nagsangit? Amo, saan ang anaranggas? Kabaulan ka pa'y apagadalan. Urean niya ako so ti kayat mong alaan. Kasano kami ka ni ading ko, nana? Saan kami ka din nagkita?
Manipod ita, mami ti kayat ko ayawag po kanya. Siya kun ti agbalin a pamilyam. Saan na bali, tagbalinak mat-anasingpad kan ka. Asino ka di ti kadwata ngagna di jabalayo, nana? Mami, kunam. Mami? Kasta, ni Dadim R ti kadwata. Nasingpat day chay. Kan, kadwata yun ti katulong mi. Kasta ka di? Awan ka di ti anak yo? Awan, iso nga inala ka, takayat ko asi ka ti agbalin nga anak mi ka ni R. Anyamit ta ni nana? Imanugot latan nga alaan na? Marigatan ti inam kada kayo. Saan mat gayang may stable ti trabaho ti asawa niya? Uray pay, mami. Naglakakan ko na ti panang ipadawat na kanyag. Ada ka doon mga ubing, honey? Iso ni Mabi, honey, ti agbalin nga anak ta. Mabi, agmano ka ni Dadim Art? When, mami? Agmano daddy? Kasya na ka ti Diyos, anak. Amok ang mabisin kan, Mabi. Agida sarak laang tamangan tayon, ha? Tulungan kayon, mami. Saanan? Agis istorya kayon ka ni Dadim. Itatanalpas tayon anangan, kayat ko nga ipakita kan ka ti kwarto. Impadalos kon ka ni Adonis, sakpay ang nagbiyahe ta. Sino ni Adonis, mami? Ti bakla akatulong mi. Saan ka amadanagan, tanasingpot day jay abakla. Ang ala, umay ka. Mapanta iti seled mo. Dito'y abanda ti seled mo. Magustom ka di matlaan? Nagpintas matan, mami. Naglawa pa'y. Iti TV lang tinakakita iti kastoy kapintas a kwarto. Ita, agbalinan a kwartom dahitoy. Agmay-may saak ditoy, mami. Wan, apay? Mabuteng kang agmay-may sa? Saan matkit ni, mami? Nagpintas ti biyag ko ditoy. Agkakaimas dagiti makan. Nagpipintas dagiti gamit ko. Talaga nga agbibiyagak abak nang. Jak malipatan ni ading ko. Mailiwak unayan kankwana. No mabalin la ko maamakan namat dagiti makmakan ko ita. Anya nga tano kasaok ni mami. Ibagak nga agpasyar kami ijayan ni ading ko. Ang umanugot nga ta? Padasak man nga ibagain ton bigat? Saan ka di nga imbagak alipato mon ti maipapan iti pamilyam? Da kami ti pamilyam ita, Mabi. Kurang ka di pa'y dagiti ipapaay ko kan ka. Apay as sa pulong pa'y laang ti sigod a pamilyam. Mailiwak lang amin ka ni ading ko, mami. Ngam no saan mabalin? Saan kumat nga ipilit? Tapno ibagak kan ka. Nang tudak itidak kalagatad iti inam. Kat sika ti kasukat na. Iso alipatam idan. Ta saan ka anapatag kadakwada. Da kami ka ni Dadim ti mangipatpatagkan ka. Iso asorsorwan na kami mat nga ipatag. Saan nakapasakitan? Babaan iti panangipakitam anapatpataglat tatiin mo na a pamilyam. Sorry, mami. Ipapaay ko ti amin kan ka. Iti kasta. Awanan ti sapulam iti denak, Mabi. Manong Adonis, nabayag ka ka din ditoy? Wen, manuatawan ko maten dito'y Nasingpat ka din ni mami? Ay no, apay akas na ti damdamagam. Manuatawan mo dito'y. Di mo pa ilaam mo anasingpet? Wano saan ni mami? Nagungat ngamin. Di imbagak apasyar ko man ni ading ko. Iso nga,
Kasla mabuteng akmeten kan kuana. Ay sus, saan ka ngagbuteng? Ipakitam kiti ti panagayat mo kadakwada. Amang ano agselselos laing dayjay. Siyempre, ti kayat na, iso laing ti ayan ti atensyon mo. Kasta ka di, Manong? Nasingpet ni madam. Ita lang nga nakita ka naragsak. Itataadakan iti biyagda nga agasawa. Congratulations, iha! Saan na kami apinaay kini mamim? Sika ti first honor iti classroom yo. Nalaing ka talaga. Imala ka kanyak. Anya nga imalakan ka nga ibagbagam. Siyak ti imalaan na. Ala, duatan nga imalaan na. Tapno awanen ti riri. Ang siyak ti mangisabit iti medalyana, inton madanon ti recognition dayda. Anya? Apay manan asika? Wen tas ikan tumat inton sumaruno. Ay saan? Siyak ita. Si Kainton sumaruno. Tapnaawan ti riri, mami, daddy, agbinunot kayo langan ka ni daddy no asino ti umon amang isabit iti medal ko. Anya? O sige, kayat ko dayta. Ay na, nagbit talaga ti Aldaw, mabi. Kaano lang idi simmangbay ka ditoy? Ngamita, aggraduar kan. Wen nga rod, Manong. Maragsakan man ang damami kan daddy. Tasyak ti valedictorian. Ay, ang mga no agin nagaw damanen, no asino ti mangisabit iti medal mo. Ni daddy ti akin batang amang yukor iti medal ko ita. Ngam ko na ni mami. Iso ti mangimarcha kanya. Ay, nagswerte ka kadakwada, mabi. Nadaan ka iti nasingpet amami kan daddy. Kunang amin ni madam, naunget ka no ti inam, kanayon nakakano akabilan. Impalagip mo manan ida, Manong Adonis. Ah? Amom, kayat ko launay ang makita ni ading ko. Saan kayat ni mami? Sorry, impalagip ko mata. Ita, taumatan iti graduation mo iti high school. Anya ti kurso akayat mong alahan iti kolehiyo? Mami, Mhm. kayat ko tagbalin amay sa doktor. Ha? Wow! Kayat ko day ta a kurso, iha. Oh, apay mo't aday ta tinabilim. Para kada kayo ka ni daddy, mami. Kayat ko, syakto ti mga iwan kada kayo ka ni daddy. Kayat ko ti agsubad iti amin a kinasaya at yung kanya. Ay na, makasangit akmatan, iti day ta nga ibagbagam. Itapay laang. Kayat ko ti agyaman kan ka. Gapukan ka. Nariknak no kasano ti agbalin, amay sanga ina. Igaad ko ti agadal. Inton makalpasak iti kursok. Biro kak dananang kan ading ko. Kayat ko ang makita ida. Ang malagip dakpay nga ta. When noon nalipatan dakon. Saan daan na pukaw dito yung pusok. Nga oray napintas ti biyag ko ita. Saan ko latan nga ibagbagakan ni mami? Ti panang birok kunto kadakwada. Benny, sika ka din dayta ading ko. Ha? Manang mabi? Siga ka ding agpaiso. Ading ko, imbagta saan kayo apim mampanaw dito eh. Nalaklaka ti panang birok ko kada kayo. Saan akayat ni nanang apumanaw kami dito ay manang? Mangnamnama mutlaang, ngagpakita ka kada kami. Kumusta kayon? Sa dinuti ayan ni nanang? Aday ti silid manang. Kat masakit ni nanang. Anya, kayat ko ang makita ni nanang. Sika ka din ang paiso, Mabi. Wen nanang,
Kitaam lang hagpaysoan niya. Madlaw amayat ti sasaadam iti biyag kita. No saan ko nga inaramid kan katikas jay. Siguro, agpapada tayo nga agrigrigat ita. Iso adin ako makakura. No impadawat kay di. Aklo na ka nasakit tinakam ko kada kayo. Iti pa nang ipadawat yung kanyak, nanang. Ngam pagyamyamanak, tanasingpat dagiti nangampon kanyak. Impaay da amin akasapulak. Pinagadaldak. Kadita, may saakwan a doktor. Kablaawan kay ti baligim, Mabi. Ita, nakasagana akong amatay. Nakita ka. Saan, nanang? Adda akon. Tulungan kayo tapno agimbag kayo. Sa dino tinagkapwang. Iti trabaho, mami. Apay ka di. Saan kan nga agulbod? Ibagam ti agpayso. Tada nakakita kan ka. Sorry, mami. Saan da ko makagura? Utang ko kada kayo amin nga adda kanyak ita. Kadyak kayat ang makaaramid iti pagsakitan tinakam yo. Iso adyak imbaga kada kayo. Sapay ko ma, tamaawatan dak. Sorry, mat iha. Ngam linaw-lawagan ti amigak ti panunot ko. Amok ang masakit ti inam. Amok akasapulan na ka. Okay lang kanya katulungam di pudpudno nga inam. Ngam agkari ka. Saan na kami aliplipatan ka ni dadim? Agyaman ak, mami. Ta saan kayo ang makaungat kanyag? Ikarik kada kayo. Asaan kayo ang malipatan ka ni daddy? Siyak ti mga iwan kada kayo. Ikarik dayta, mami. Pinalubusan nak ni Mami at tulungak dananang Mr. Lonely. Pinagtuloy ko ti kabsat ko iti kursuna, ket ita nakalpasen. Tuy pagayam mo, Mabi. Mabi, agyamanak iti da ito'y apakasaritaam. Ket ti makunak, nasingpet ka nga anak, kan kabsat. Iso ang nasayaat ti kasasaad mo. Ket kanitumet ten, tapno subadam, dagiti nang padakkel, ken nang paadal ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Mabi, adi nan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kinin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinaga na Maki at taga Sinait Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo ta nagkasar kami iti asawak, kunak no awanen ti mamagsina kada kami, ngem nagkamaliat. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Maki, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagkari ka kanyak nga ikatem ti panaginom mo. Iso nga imanugutak ang makikasarkan ka. Ngam saan mo't gayam? Takasla nakarkarupay ti panaginom mo itan. Kunak no nalakalay nga ikaten. Ngam narigat gayam. Bakit? Inalilaw nak. Sa anak lakuman anak asawa kan ka. Gaputa saan kamot anagtungpal iti tulagan ta. Awanan ti maramidan bakit? Tanal basti ka sartan. Ananusan na ka di. Tinapatag at saan ka matakam kabilan.
Kan nagagaytak mo't nagtrabaho Ay, jakamukan ka. Ha? Sa anak la kuman anak ti asawa kan ka. No napatpatagmat laang ti arak kan ka. Imbag man ta makaarado kalata nga oray permiti bartak mo idirabe ay makay. Ay, siyempre matatatang. Jakmat lat na maliwayan ti agtrabaho. Oray bartak da tao. Wala. Ang mga maumakan ka ti asawam. Agasam nga itarin nabi nga agbartak ka. Awan maaramida ni Lilian tatang. Ta nagkasar kami. Kahit nga po ta nagkasar kayaon, aramidam mo ti kay kayat mau. Oray tatang. Tanasing petak mo't nga asawa. Sige tatang, tayo tuloy konti agarado. Tulungan dak ngamin Nalpas ka na nagarado, pare. Wen pare. Ay, kat. Inta ginuman Wen na. Amumet, apangikat iti bannog ko ti arak. Iso atong galawisan nak, di kanto mapagkidkidan. Kasi iti sigod pare. Kukwak ti arak. Tas ikamot ti pulutan. Sige, dumagas tayo ti balay pare. Kaya't ko ti agpulutan iti native manok. Ado, kat titarakan ko. Uy, ayos pare. Mapantangaro din. Inayadin talang ti agtiliw iti manok pare. Amangan no mabulabog da. Makadlaw ni bakit. Amangan dun di nakton palubusan nga ginom. Ay sus. Narigat ti agtiliw iti manok asan ngagyak. Basta, inayadin ta pare. Dahil tati upaan na rukmag pare. Kamagamon. Darasan pare, tumaraytan. Ang mga no makita na tani bakit. Ay na pare, madamaman ti inom yun. Agparikutuman kan ni Mari Lilian. Shhh! Tagtagari ka di, Mari. Ano kahit mo, di tumagay ka man. Ay, saanan pare. Saanak nga umininom iti arak. Ay kat, ita ka nga uminom Saan ka nagbabawi no ramanam ti arak? Ay so, sagawid kakit din pare. Outside ako lambo kan tumanon. Ayos lang, Mari. Ang problema, uray mampay outside di kulambo Anya? Bakit? Adakan, Bartak. Day talaptan ti paglaingam. Day ta panagbartak mo. Awan panagawid mo, asaan ka na, Bartak? Ti arakan, ti asawam. Imbag to bartak wata, may katintun bigat. Sika, bakit? May katmat nga tayong tun bigat, ti panagsirsermon mo, Saan? Iti ka ano man, saan ama ikat ti panagsermon ko kan ka? No saan mo nga ikatan ti panagin inom mo? Niya, kati asawa ko na yan. Paunaganak pa sa nagsirmonan. Ala, umunag ka. Kat makaamukan nga agaw iti kanam dita. Saan kan nga igawan iti kanam? O di nakigawan. Di sana kumita na mangan. Mangan ka, tapno saan laang nga arak ti kargatatyan mo? Ay, saan mo ta puro arak ti kargati dyan ka? Ang damot karga na karnit manok. Bakit? Makaamu ka dita. Maturog kan dita sofa. Saan ka akayat akaabay taagat arak ka? O di saan no saan? Ang problema bakit? Ayad na nga rudan dito yung sofa. Makay, amom ka diti agwarwaras adamag ita? Kanya man na nadamag ti agwarwaras, nanang. Di kayo na makichistismis ka dagiti karuba. Tama diti kasta. Siyak pa'y kit den, ti kaslaad dama ding aramid na. E din to tasi ka, ti agdadata nga addama day nga aramid na. Anya kumamot ti mading aramid ko ngay nanang. Day ta kinaartek mo Minalam nga agbartek ka. Awan panawon mo iti asawam. Anya nga awan ti panawan mat nga bagbagayo mat. Kat agpay sumat. Day ta ti agwarwaras adamag ita. Awan panawon mo iti asawam. Iso nga adda kanu sa bali akasabsabat na. Oho, asino mat asalawasaw ti nang ibaga iti dayta? Saan amaramid ti asawak dayta? Kasanaw, nakasigurado ka? Nagkasar kami nga rudan. Alangan mata makisinarak pa ilang mat iti sa bali.
Adda nga rod nakakita. Sa ulang dagiti chismosa dayta. Ay, no syakti si ka, anak ko. Sarda nga kunti inom, tabantayak ti asawak. Anya aga po. Patulakit din ti bagbaga dagita chismosa. Kan sardangan nyo man ngamin ti makichismismis nanang. May sa kayo mata chismosa. Anya! Nadamag mo ka din ti bagbagan ni nanang a chismis dito'y ayan tayo. Ano yung chismis, pare? Ada ka no kasin sinarak ni bakit ko pare. Jack pa mo't nadamag, pare. Ay sos, madidaytan Naskan asiputam ni bakit mo, pare. Kaya't mo asawan, mamati ka mat. Kaya't mo asawan, saan ka mamatay? Saan? Aramid lang dagiti chismosa dayta. Nasaysaya at tiag sigurado, pare. Siputam ni bakit mo. Kalukuan. Daklakit kaya ti agsisiim dita. Ang ginumaklangan nasaysayat pa'y. Hanggang pare, kasano no agpaiso ti chismes? Kasano nga'y mait, no saan nga agpaiso, pare? Rabiin, nga malabsan kayo pa